mfihia mpenu ene aduonu enan eda fofra wo twedi ampo nyankropɔ kwa me anafra na kunu wasa ye biemu a wode yen kwa acha yen awiei no ensem ahodo a yensa asoso no ensem trofo kompitiri pi ane eba bewiemu ewo mpatra pa wo trofo atoro wosemufo asemunti wontan kromasi nkunya awiei na bede nsem no eba besom Ghana fo se ageme nsem wo prem tobre ekasebo ensem ahodo a yede enam no ye pese ene Ghana fo ne edom ne mpempem echenti wo kwa yententa kase no eso a eye DLFM sadan so ana yen social media handles ne nyina no awiei ensem no enam so na emom baabi a ye beje o message o comment eno adwempo atomo no wodi hia yen e wo Facebook no eso a eye DLFM 106.9 na wiei ensem de ye dibenam na content kromasi nkonwa yi ensem a ye de enam se kasebo no de bedi mu akuti bi enne se mene wo ekasai Supreme Court akwa asetena na se ne ye no mu guso a wo mo edie ni nyina no enne se ensem troni ne di ede Richard the last guy wodi nsem bi ekoto court no enim se ekwan ye nipa bi epese edi game ra no eba no etietie nipa bi nso efa ahodie so na me no kasai live streaming ekoso ewo Supreme Court wa emu ensem so kaseboi yedi mu ensem ebesom wo betim emu nsam pam sadan so ana Ghana Statistical Service wonom so ade abetu da e kire mu se enton kopim 2050 na Ghana ni padodo a wa ha no ye twam eye opepe adwonum emienu 52 million eno so emu nsam kaseboi ye bekan na ya kirem na sadan so ana former rector edema gempa were educationist ne di ede Professor Stephen Adai wode atuga akirem se wo free senior high program no a ekoso no a enye emra ana Ghana yehia na emom no se ne be ya implementation ni be koyi nto hu ne se emra no a enipa bi ekotintim de abeto akire no emfa so biara eni so saasam kro no amu ana wopene ne di ede Kofi Asare were executive director Emma African Education Watch wono so akirem se de enipa bi ani abre epeso mutintim emra at the time free senior high na chie no wo kirem se ewiase ebinsi ba bia da age krom ha na wono so dwene ho a wonte ase se Ghana fo ebeka ye a February bosom da edin kan ana beto da se wopani a anasa brantia ne di ade Ebenezer Smith ene wokoye kukaton na enra ana obo no homna ne se o warini ama nipa bi kura kirem se o eye fake certificate me no kasai aposifo ache no e wala badi na ne manager ene nsam trofo de nkomo eno so emu nsam wo bete na nyame ya domo a wopani ma bosom de to so enso Ghana e beto aba enam so ama Global Info Analytics won ma kwa kwaye survey e de atu da kirem se wo mu a ento abada eye first time voters no won mu ogidie e wo mampani abede akiri Dr. Bawumia mu ese ne kane mampani John Dramani Mahama eno so mu nsam wo bete ye beko NDC amanyuko no emu a me no kasa mpanifo de krata tententia pie monteso akire mu se regional chairman a wono wo mfimfiri mantam Professor Richard Kofi Asiedu ya bone nasi tuo se won suspension sadan so ana Asen Central eye party secretary so Sadik Bruni Yeboa wono so me no kasa yi ya ma wono suspension emu nsam kasa boyi wo bete ye befiri wo abo ade awram e wo NPP amanyuko no emu a na efutu mena shebedani honorable Alexander Kwame na Afenyo Markins were majority leader wono so de atu ga kirem se NPP amanyuko no obi agitum said Dr. Matthew Opoku Prempe wono ana eba beye running mate a eno so mu nsam wo bete na asem kro na mu no ana national organizer edema NPP amanyuko no Henry na Naboachi na Nabi wono so ade atu ga kirem se eye official unveiling no ebekoso e wasante mantem ho ana yekoyi Dr. Napo akire se wono ene running mate edema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ewie yensam no pika we ho a yede ba besom Ghana fo nyina se age mensam wo prem tobre ekasebo ensam wo yede enam no wo bomode na se wo hia yen ewo yen Facebook no eso a eye DLFM 106.9 fa message ebre yen na yen yebre enkenkan so emfa emawo na wiai menko na menam se content kro edia mejeso se kenkan ne no eye gangster katia meeting kura wo Okogyeabour Ocran ensam no ba dedredam na nya hoboa na tweno DL News. Yama Ghana for akwaba na fe ye shaka sebo no ase. Ye shaka sebo no ase a na ye ko o my Ghana.
yen court batan Supreme Court na se Ghana fo beka ya besa bosome kakra nie ana Ghana ni abrante a wo yensem troni na wosan eye lawyer ni di ade Richard the last guy ana afenso researcher a wono so ne di ade Dr. Amanda Odoi wono mo eka bo mutintim nkrata ade kotu eye o my Ghana yen court batan Supreme Court say court no hwe na wontie ensem ni bi enfama wono mo firi se kwan ya enipa bi pese wo mo ade gay homra ekokoto mampani ekufu adonim no wosensan na beye mra no empanifo bi no tirem se da bi wosua dia kwatire hunu se ye de sa mra no etomu a ebetietia Ghana fo ni bi nso efa hodie so na no ana court nde betu da etire mu se nyame ya domo a kita wonsa bosomi ne da to so emiensa a ye enne ebradan court no betena sa asem no so na me no kasa wudru Supreme Court wa enya asem koto awo ne nyina no ene se enne ana kire se Supreme Court no atena se na wo bobo sansam no ho na wo busa se enyenyem bia no eya application any injunction eya Richard the last guy ana afenso Dr. Amanda Odoi wonom etintim ya de beto honom no ye jitu mu se mra ebeye yi anase Human Sexual Right and the Family Values Bill no eno anase ye jitu mu na etime eya mra na wutietie nsem a eya Richard the last guy ana afenso no eya researcher Dr. Amanda Odoi wonom gina so ede sansam no ekwa mra se bedwafie no a ana afenso Supreme Court no a wonom echirem se wo kenkai wo my Ghana mamra ayetintim na fiapem ahenkro de okrum yenu no a wo hwe emra no a se de sitie no a na akwate se kwan bi so no se wo hwe aya anti-gay bill no a eba no a ebetiatia Ghana fo no bi fa hodie so nti nka Supreme Court no ntie bi ma wonom na nka sa amra no a ede ba aya anti-gay no ye mo entontwene baabi na me no kasa yi asedi ne guso a ene a lawyers akase ene a judges wo masin konya wo mo ebobo ho na empanifo de betu dwa kire mu se ne be ya yese ene ye kan ne bi ensan beto Ghana kwati sa se ne na ikoso no entiase bi ehun nkoye den ema Ghana fo no court no e de beto dwa kire mu se ne be ya awia betimi abom na emframa fam ama Ghana fo nya entiase nti ye be man sam trofo afa ne life e wo Supreme Court na ensam trofo nso DLFM ka ho momi enti ensam wa ikoso ni bi e wo Supreme Court to them ho. Lady, so it is our prayer that our injunction application respectfully be granted, and we pray accordingly. So sorry, what I was thinking is that we listen to both sides since they are both attacking you. The application is against you. Yes, so we listen to the Attorney General as well. Most grateful. And then you are the principal respondent. So you respond there. Thank you very much. The court would note that we have, in a very unconventional manner, not explicitly indicated whether we oppose the application or not. That is very much consistent with my philosophy that in matters of this nature, in constitutional actions, the court's duty is to settle questions, to settle important questions of law that arise, and not necessarily decide cases. The distinction has to be made between the court's exercise in settling a question rather than deciding the case. And this is one important matter that, with all respect, I submit that the court ought to settle very fundamental questions that arise in the plaintiff's action. And therefore, the interest of the Attorney General, with all respect, is not necessarily to state a position in favor of one party or not. Because the issues that arise in this matter, for me, go beyond the interest of a specific party and rather impinge on how the provisions of the Constitution insofar as the exercise of legislative power by Parliament with regards to financial matters ought to be done. Enti ebusuya dia wote ya no eye enkomo amene wo kasa egusu a ekoso ewo Ghana yen court batan Supreme Court we no eye live streaming a ne nyina mo ne se na be ya Ghana fo nso ebetimanya akwanya atie nsem no ebie ana se ye dia tudwa Ghana fo nso ati emu ensem no yento akasebo no eso yeto akasebo no so akoye nimu a atenaya wonom anebu nkonta ede ema Ghana ban metire Ghana Statistical Service wonom ede nkrata ababeto montre so na ntirechire mu enese wo my Ghana emprempre ya yekasai yendodo aya opepe aduasam yensa 33 million population is say sana etie na wonom ekire mu se eniema hodo edadi the signs wonders and signals ekire se yenkwankodru aya 2050 no na Ghana yendodo no akwakodru 52 million na wode ensamo etudwa no ana wo kirem se wohwe eye population projections efiti 2021 ekwapem eye 2050 no a na kire se Ghana ha no ye hwe ne mo se afibia no
enipa dodo a yɛbɛwo wɔnom ɛwɔ Ghana hanom no afi baako bia no Ghana enkwada dodo a abatan ene mema tan wɔn bɛka bom ɛde wɔn ba asase so wɔ Ghana ha no ɛyɛ 711,706 ana we hwɛ ni mu sɛ afi bia no enkwada yɛbɛtimi de wɔn aba efiti ɛyɛ 2021 ɛkɔpem 2030 na no ana report no kyerɛm sɛ sɛ wohwɛ enkrapompure mantam ene asante mantam a na kyerɛ sɛ yɛhwɛ animu sɛ asante mantam ene mepacho ada ɛyɛ enkrapompure mantam no enton kopim 2050 no na population no mantam mienu obi ade akwakoduru 7.5 million adwonko na kyerɛ sɛ Ghana fo bɛwo pa na wɔn mo etirem sɛ sadan so na tifido mantam northern region north east region savannah enso no yɛhwɛ animu sɛ yɛkasa mprempren wɔnom numbers sɛ ɛyɛ regional population no enton kopim 2050 na kyerɛ sɛ wɔn nyina no obi adɔbɔ ne deɛ na kyerɛ sɛ Ghana fo ɛbɛwo pa kyerɛ sɛ enya asam kotoa na upiem ɛwɔ Ghana Statistical Service a wɔpɛde a wɔno anada wɔn mo ano ɛyɛ Professor Samuel Kwabena anim ana ɔde sansɛm sɛm wɔ nyina no ɛto edwa ɛnɛ awia yi nso yɛbɔ mu ɛde ama Ghana fo na ɔba yɛn Facebook no ɛso a ɛyɛ DLFM 106.9 wodo message ɛto ase a yɛbɛgye brɛ ne adagye na yɛ kenkan ne nyina nso ɛde ama wo a yɛmɔ ɛmfɛnwuram ɛwɔ enwumasuam yɛbɔ de awuram ɛwɔ enwumasuam a mepataw June bosome no a yɛtwa mu nanse yɛn ana enwumasuam so afo Dr. Osaya Editrum oditu dwa ana wo kyerɛ mu sɛ sɛne ɛbɛyɛ free senior high no aban bi ba na wɔn fa nhyɛ ne nsɛm so wɔ betwam Africa nti ɛho behia sɛ yɛyɛ emra ɛde ta akyiri ɛno nti wɔyɛ n'adwene sɛ wɔbɛtintim ɛyɛ free senior high ɛne bill no na wɔde akɔ parliament na afei nso no sɛ cabinet ni bobo ho a na emra hye bedwafo no nso bobo ho a sɛ de da wɔyɛ no na sɛ wɔbɛgye atoma na afei akɔyɛ emra na afei Ghana ni ba bia hunu sɛ free senior high no emra kɛseɛ ne emra pɔn ɛta akyiri sɛ ne bɛyɛ adaache bi no sɛ aban sesa na sɛ aban foforo bi ba wɔn ka sɛ wɔ betwam ɛde afiri Ghana ha no mo na sansensam no ɛba yɛ no sɛ bi mpanesi akɔtwea ne akɔtwea ba ne nua ɛne foforo abɛtɔ mu mpanifo a wɔnom ɛte enwumasuaseɛ dodoɔ no na akasa akyerɛ wɔn adwene trɛ sɛ wohwɛ emra no a yɛde tintim aba bɛtae ɛyɛ free senior high na kyie no a sɛ bi eburu sɛ bi nyado ɛntiaseɛ enim na mpanifo akasa yɛ emu baako ɛyɛ former rector ɛde ɛma Gimpa wɔyɛ educationist ne din ɛde Professor Stephen Adey wɔde to da akyerɛm sɛ wɔn tiaseɛ sɛ mfinhyia nwɔtwe enie ana yɛde tumi ama NPP aban sɛ momra ana mode free senior high no aba na motimi ama policy no arania mfinhyia enso a kyerɛ sɛ nwɔtwe no mpo ɛkɔ na wie ya ne sa afei ana mahunu sɛ bio nyansa sɛ mode mra ɛba bɛta akyira na wɔtirem sɛ free senior high no sɛ bi enye emra a enter trenti ana entimi nkonka ne o na mmom wɔkyerɛm sɛ ɛyɛ implementation problem ɛkɔyɛ mpanifo fa so a wɔnom ɛde kyerɛ sɛ implementation ba yɛ no ana ankɔ yie ɛno nti wɔkyerɛm sɛ yɛfrɛ bibi sɛ ɛyɛ practical implementation ɛno na wɔkyerɛm sɛ mpanifo di gu akwan mu a ɛbɛtumi aboa ama free senior high no ɛtumi akɔ enka ne mmom no sɛ wɔbɛka sɛ emra na enter trenti na ɛkɔ ne sade a na Professor Stephen Adey ɛkyerɛm sɛ bio yɛyi nkonya ɛmfa nkyerɛ mu otiaba ɛno nti wɔka de akyerɛ Ghana fo nyina sɛ free senior high no ɛnyanyambia no obusa Dr. Osaya Wadutrum sɛ emra na wɔte America ho no a na wɔno so wɔwura ne school ɛwɔ ho no nyanyambia no sɛ na ne yɛwura ne no ana ɛno nti wɔn de wɔkyerɛ mu a sɛ Ghana yɛnwomasuo no bɛtumi akɔnka ne na sɛ free senior high ne bɛgyina yi a ɛnyɛmra na mmom biribi a yɛfrɛ ne sɛ practical implementation ɛno anehia Professor Stephen Adey wɔkasa no emu nsɛm nie. Are they saying that all the 7 years they have been illegal? So there's no doubt at all that this thing they have practiced it for 7 years. If they feel that there's a need for a law now, so be it. But what they have done for the past 7 years has not been illegal. It has been by government policy. It's acceptable. So they must have a reason why they want to bring a law now. So far, what is being said that so that future governments cannot torpedo it. I don't think that is here and there. The same way you got it, another government with majority can also change it. So I think that free SHS is good policy, has to be attuned, and I don't think that any government would say now some Ghanaians should not have education. But it's a question of how best to attune it. I think the main issue is not the legalities. Eni a yeti yei eye Professor Stephen Adey kane na wa rector edema Gimpa suapon no e won kran ha
ana ode sansem we nyina ato Ghana wochirim se de ekoso na de niam bi de nkɔ yie na emom enye emra no a enta kire no entia na yeda so atempo ano de se bi na mpanesi anwea mu ani butuo yeda so agire mu ewo enwomasuo mu na Africa ana afen so no ebibrem hanom no Ghana se wo pe atraye ba kwa wo mo so eba Ghana enwomasuo a woni edi akire ye papa eye ekwa ye fe wonom se African Education Watch na wo pere wono so ana ye executive director eye Kofi Asare wono so ene nsem trofo de nkomo akire mu se wo hwe free senior high any policy na mpanefo de ba ye no a se bi ebru se bi nya do wo ka no kra kire Ghana fo enye emra no a enta kire no nti ana se bi o policy no anwe ni sin wo kire mu a wo se Ghana ye wo mra dada e wo hono mu a ebo enwumasua ho ban enu nti ayare nwanwa pa se wo hwe Africa hano mu a de Ghana mpanefo eye e wo enwumasua mu ebi nsida na ekwa bi so no ya kwete se bi asa enwumasua no ye de grato plenty na kwete ye tintim mra bi e de aba Kofi Asare e kire mu se wo hwe aman bi e wo se bi o Africa hampo a Kenya, Nigeria, South Africa, Zambia ana afei nso no amahudo bi aka no a wo mo e wo mrapon se de Ghana e wo mrapon no e de chechire enwumasua na egbom se ye be hyeda ba chechire emra ba ako emra no nko ade ye second cycle institution kwa na e be chechire no wo chem se no wadwene ho awonte ase na wondo obeka de akire mpanifo se wonom e wo bibi ye e de fa free senior high ne ho a wono so beka kire wo se ye implementation wa na egbom wono so kire se enya mra no a enta kire no a wo chem se mpanifo hwe ne mamu biye mafiri se ne ye free senior high no akwati se sankanu amanka Ghana fo ngo school ana wo chem se de papa na egbom yesua aman ne bi ana ye de atumpon enu ti se Ghana ye be kon kan ne wo ngumasua mu a enye emra bi a ye mfa enta kire ne ntia na egbom mpanifo no ngo sumye so se bi na wo modwene biem Kofi Asare. I have said that it is very, very new and alien to my understanding of how education systems work in Africa and South America. That you find a country that has an education law, which is a broad one, and then has a secondary education law. No country has that. If you go everywhere in the world, you will find two models. Model one is an education law governing the entire education sector, like South Africa. And then the second model is an education law, which is a foundational law for all educational rights. And then you have one specific one for basic education, which is the fundamental rights. That is what you have in Kenya, you have in Nigeria, and then other countries, Zambia. So we will be the first country in the world where we have a general education law, it's a tertiary education law, and we have no law for basic education. We have no policy for basic education, but we have a law for secondary education and a policy for secondary education. I'll be surprised if it goes this way. My recommendation is that the best way to ensure that the proper institutional arrangement, regulatory arrangement, funding arrangement, all the operational frameworks required to sustain the free senior high school is to develop a legislative instrument for the pre-tertiary education law, which President Akufo-Addo passed in 2020. Ebusuani ayati yeyi executive director awono ana African Education Watch wadano nidin edi Kofi Asare ana wade sansem we atu edwa yento awia prem to breka se bo no eso a ye frɛ no agimensam efiri sensem a ede nam awia no me pa atwa da emu de sano manam a wokɔ ententa kɛse no so a ebumfo mpa da no ho kyɛma wontumi wo say it is agglomerating and conglomerating ewo honti Ghana fo de hye nyina so etimi ekenkan bi eti ase sadan so ana ye pese ajo message ne kenkama wonti ye bia di atom se bagredam woja dam ani bui dam a wo ba ye Facebook no so a DJ Omario na davroma ana kasebo no so Facebook no so no eda so no fa message bra na ye kenkan emfama na ebinum de edi nkan dada na sebi empanese akokwa wo be woni wedi bebesre enu nti ebresem no ye ba kenkan ne nyina so na ye di asom wonom ye nto akasebo no so na ye nko ensamfufro en ye kwa ensamfufro mu a ogefo abosom no mekira February ya etwem dadaada yi ne da edi nkan ana ebeto da se Ghana ni abrantia ne din ede Ebenezer Smith ene ebonem na se chef Smith wodi beto da etire mu se eye Guinness World Records for ama no go ahead se wono so wonya bi tese wo beno aduane kukaton ene krom hanom wono ankanfo wono acheke apeprensa asantom wofam woham tese apeprensa ene aduane de wono bi pa bayira so watisi mu wono apo na kakra
wono adante kakra ana wono apoka wono afatiri kosie wono adante ntrantra asobayre ene wano ani nyina bia na otisi mutu jimi any perfume rice radi yankofo radi yankofo yeah kase bona busia ay official why it's official DLFM 106.9 enti abrantia no wono anuane pa ene wo chiawe esu bancha krekuro dommo kyerɛsɛmpempena nkankom Enquires de wo ye bi abunabunu enkatie odo ayase aduapia aduakuma atidua ene wo ye nuane ahodo no a magana fo di bia ma kyerɛsɛ na nyasam kotoa na Ghana fo nyina ai watwanye mu sɛ Guinness World Records fo beba bonten na yakasa Chef Smith waya ade anu nti wabodi nie na enno ya da hanu mu an ya tise bibi ne nam wiem tisa Africa tachi de yete ya ne sɛ efom sɛ bem adwonko yenko bia mu hwa a na kyerɛ certificate a kyerɛ Chef Smith wadaso me pacha wo ba ye Facebook no so a ene Chef Smith wo a wonim no no ne nsa ho nwin twia wosia pra ana wadaso ne ho afepa young man a wano aduane na ebeto odwa sɛ certificate na abeto dwa no Chef Smith ebo ne ho mra ne sɛ Guinness World Records for na dia man wenti Ghana fo nyina yena ne Pentecost fo na ye moye nsam fama ne firi sɛ wa ya ade wano anuane ahodo de ama Ghana fo nti ene ye share na no ne beto odwa sɛ certificate no fake yo fake fake me wo faase bi wo se fake enye fake fake na enu a wabra wade sa announcement no to odwa sɛ Guinness World Records fo abona baso pe ye kesa na police fo achi ndadada me ne okasa yi Chef Smith wadaso adem wala police station ni nyina no ene sɛ enu a wabra wo bɔ no home na ne wie yese wa winie no ana wo so wo friends am trofo ye de asem bi ekowu ekra ye nti wo so wo friends am trofo na ensam trofo nhia mu na wo ye no wo ka se wo kwakoye ewo eye Lapam Royal Beach ho no wo kwakoye no enu ensam trofo atwe camera ene record the pen paper ye kwakotro de ehu ya ne sa police fo ayire no ni nyina no ene se Ghana dia brand a woto nyom na naboro ana cheso de police fo nam ekirem se wo hwa abranti a wano anuane ya eye Ebenezer Smith no wode wono na naboro kadadada no mpeso obetua na se bimpene se ewodo a wode beba enti enu a na ote se abranti eye press conference se wano awachi anya word nti Ghana fo mra mehwe ana o se hwe twakai woni apolice fo de besi ani na ensam ni to dwane se bimpene se de wo kwa atan de wo batan de ogina ho de atentro do Chef Smith ne manager me patoni din e de binding ano ne ensam trofo di nkomo wone Dr. Pounds ana kasa ye nuano multimedia fo ana wo kirem se ampa ya che abrante no na ekwen fa so eche no ene se enrano wobra eye ne client eye Chef Smith wo friends am trofo nhia mu pe ana na boro opi e wo san abrante no ade ne ka enti yentwe nko yentwemra na hu behia sa posifo yire no enti ebusa se sabre ya wo kasai abrante Chef Smith no da so adem anase yi no ana osi wobiam wobra wono ankasa ne manager eye bani anase we Benny wakasa no emunsem ne La police station. We were getting ready to go live to have our press conference today at Lapam Royal Beach, and few minutes into the program there was some group of people came to us saying that one identified himself as Nana Boro, the musician, and one or two people. Apparently the issue was that they were part of the old team. The old team that one way or the other supported Chef Smith during the cookathon, and then Chef Smith is owing them, and until he settles them, they won't allow the press conference to come on. So as manager, I spoke with them, blah blah. In as much as I told them that we can sit down and talk about all these things, but let's go ahead with the press conference because we've invited the media and all these people, but they were not ready to listen to me. So close to 2 hours coming, we went to invite the police, and police said that we should allow the Lapam security to handle it. So we came back to continue our program. So they wouldn't allow us. And back and forth. So at a point, they said they want to have a word with Millennial Chef Smith. I said, okay, so let's come to the reception area, sit down, talk to him, then we can continue our press conference. Later do we know, only for us to realize that when we got there, they said they won't sit there. They want
to have a word with him in their car. And I told them that was not the arrangement, that was not the agreement. The agreement was that we were going to sit at the reception area and have a word with him. Why now a sudden change? Want us to sit in your car? So I wouldn't allow. And they also didn't, they were not comfortable with that. But I insisted that no, I wouldn't allow them to do that in their car. We can't have that conversation there because of security reasons. So we came back and forth. Then eventually the La Palm security had to stop them, caution them that this is their premises. They won't allow you to come and create any confusion with them. Enti ebusuani ayeti ye eya brand and din ede Benny. Wono na kire se wo ye manager ede ma brand ya wono a enuane ahodo wi akire kura mpo Ghana fo so mbesa anum tea. Wo ye tea kan ho team pampa ene bro dada so ete se power fo kashiri ene Ghana fo kan se ga ne wa hwie go minim se guna na ategwa mo nkrotoa se kromene enti ewi akire no ebusua se mo kire no Ghana fo bedi dia yi Edana one word no ebusua we dey breaking news. DJ Omare want na dwuma mu ha. Oba ye ni mo wure mu anwa. Hey boys ni aduane. Say chef oh ewurade. Men kan hwebiem. Ma men to so na hwa menya asem. Enti twaso twaso. Omare honyo ewurade akopo. Ma men kan messages re kakra. So every say man kan ade be me na Charles Mafo and we say good afternoon Okogyeabour. In fact kasi e bon de dabia wo kan emu odesa no manam nene no esi anu manam esi ni wobrekuo yo mate no wobrekuo no wo ye dotebo a mo ye da se and we say kasi bon ye loud and clear e wo Ellen's Beauty Parlor e wo Kwabenya Puma filling station ye da se papa ana Alex was say ankoma and we say DLFM the best. In fact the whole we say kasi bon no edem ba ko pe ye da se pa and we say we tie ne life edi free Ajenkwa TV Achimota College and we say wofa keep up the good work me da se pa me wofa say ana piaga with the Frachimasafo and we say the news is fantastic. I am watching you live from Achimasafo in the Eastern region ana Brapeni Charles Mantenso Jaba what say DLFM kasi boninti super glue ashorte kwa America wasi obia the super glue aso ni radio no another 106.9 Edrobianka them was say Okogyeabour Americans are glued to their seats and their sets enjoying was say enjoying the news like pizza mo yeah that's it and I was say imuda hopa no size ya no achi Joe Biden amayin ana Jidit Eli Blue and was see DLFM no size Kofi Parliament in Sudi Fiaguna will become about Central Region. And was say good afternoon, Okogyeabour Mejoso. And was say Ghana for in a mountain attention, any energy, na yen solve a poverty problem. Was we here, had you Kroma pa, we here. And was say thank you very much, DLFM. And you may for you won't see that say, we do it different. And was say Dr. Baumia as president, Napo as vice. It shall surely come to pass in Jesus' name. A Christopher so amen. Anna Agbovi Francesca. And I say I am watching you live for pa. And Francesca won't so yada say. Yes, yada say pa no message ya. What yaba. Na miami niya Bismarck the don. Was a casebono and nam na sumo ira da chesenya sam kotwa. Anna wabese and swat diabay. Akura say bibia say ye dear. Ma yantwa casebono eso. Yet work as a bono esu anya meyan domo a wopanima bosome da toso enson December 7 ya ebeyin chese ebeye tipenkro ahwe ebeye se penalty no Real Madrid ne Barcelona ene se kanema mpani John Dramani Mahama Malaysia miem esetetrem fraud boy se president no wo be say de biem sadan so ana mampani abedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono so akeka hye mse to paye wono so kire se wo bedi mampani na se we bedi anase we enie no ana ekuo bako a eba survey research se wo mo ye pa no a wo mudi mu ntintiman wo mudi adi global info analytics wono makwa survey bi ade ababetwa na wo mudi betu dwa no ense wo mo kan nyina no ene se wo hwe survey na wo mo ye no a na kire se mampani abedi e kire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kire se wa gani a significant support pa titiriwu se ba wo mo a afena epese eto abafoforo no a eye first time voters no wo kire se wo bra wo mo ye sa survey no
a kire professor sankrofo no wo mo eta eye mampani abedi akire Dr. Baumieti pass wono emra meye Ghana president 2025 we no eye reporter wono ede ba ye na wo hwe enkrata no mu ensem a na kire se wo mo akire mu a kire se wo de tototo eye afidada na etwa mu no ho a survey bia wo mo eye ye de fa NPP ne NDC ho no na eno no eye party and party we ne de eye candidate and candidate na wo hwe se ne wo mo AC kan wo mo ensem no a na akwati se demographically kire se ba bia wo mo kokoye survey ni ade no Ghana fo nkwada afi no manya 18 years no wo mo nyina wo gidie ese se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebe ye president 2024 no a ebetimi abwa won mo pa na wo mo nyina so no ene se wo hwe nansan eye country tour Dr. Bawumia ekoye no a ama kire se party no enya aye popular pa ama wono Dr. Bawumia so wa gain popularity bia kire se Ghana fo no dwene ho a wonte ase na wo hwe sample na wo muteki ye no a eye Ghana fo nkwada mako empem enso 7,000 nationwide ana wo mo any global info analytics na edi nkomo a wo mu kirem se wo hwe ba bia ani kire no a sa nkwada no afa na ye ba beto aba ne nyina no wo mo ewo gidie se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana ase wo ye popular pa wo betimi awinie na sansem we eto dwa no executive director edema global info analytics eye Musa Dankwa ana ode sansem we eto da wabra na wone ensem trofo edi enkomo enu nti wo mu kirem a na tisisi ano se Ghana abato ekwakoto yi ade ba ko a ebetimi aye deciding factor de ebe kire se we na ebedi nkunim we na ebe wie no eye enkwada no a fei ana o matwerotro mu din a wo mo ede wo mu din akọ enkrata emu se wo beto aba no we no eye report a any surveyor eye global info analytics wo mo ede abeto dwa wie ye kenkan ede asom Ghana fo se wo premto bre e kasebo no eye official nti ye ba. It's official. DLFM 106.9. Yefri eya Dr. Mahmoud Bawumia ene NPP wo mo ahye ya na yekọ NDC chiniye amanyuko no emu na me no kasai emfimfiri mantamu NDC amanyuko no awurade awoso pasa doctor awusu o eye too serious ne nyina no ene se enkrata tententen a eda manim sesi a echirim se Central Regional Chairman Edema NDC ne din ede Professor Richard Kofi Asiedu ana afenso no Asen Central eye constituency secretary ne din ede Sadiq Bruni Yeboa me no kasai party no a suspend wo mo a yama wono mo 1 month suspension ne nyina no ede se dwumadie bia wo mo edie ni anamo bia wo mo etuo no wo Bruni eka ne se anti party conduct tire se ene party no enhyehyeye enkose NDC amanyuko no eno ntime no kasai eyade se eye functional executive committee fake a wonom ewo mfimfiri mantamo ajatum se Central Regional Chairman Edema NDC ana eye party secretary ewo Asen Central no yema wonom 1 month suspension a emusam eno no na eye meeting a course woni nyina no ene se beka ye a besa na watwe mienu nie ana aba beto dwa se eye Asen Central NDC parliamentary candidate ani din edi Nurin Shaibu Mijima wo mo kire se wakwa akwanyem party secretary yire ama ehun sama kwa akoye pinso pa na no ana party ni trim se dabi wonti mentena se mase bi brudua du mfani mesi kotia na wonje bode betem efri se anamo bi wo hono mu a se wo ye parliamentary candidate na se wutu a egu party no animu asenti me ne wakasai eye Asen Central NDC executives and Central Region party no empe no focus dabi ade a Nurin Shaibu Mijima aye no egu party no animu asepa efri se bio se unika mu Kwadwo asode a wonya ba bia mfa nko se wo party secretary yire na wakwakwanyem no dia se ano ade pa na busuan sansam no kura pie ye no emu nsam no beto odwa ma busuanfo no kura kire mu se wo hwe aye party secretary na ono Asen Central hono a asa ne be ma ne third leg ne spare leg no enya dwuma asa wodo brada he weeks on Tuesdays wodo brada eno nti na hu behia se wo yire no so wantima anya no ho adwuma a obi betimi apam ena kire se parliamentary candidate praising waje so hallelujah eye Shaibu Nurin Mijima ekwanyem eye party secretary wife a ehonsem ekoye pinso na wobra sansam no ebepie mu ewo party headquarters ewo Asalam down no we adabraka NDC de no adabraka MPP na Asalam down na wobra asam no bepie mu ewo adabraka no ana NDC general secretary fifi avikwete wadi tu dana wo kirem se wo hwe enkrata no a efri Central Region eba e kirem se eye Nurin Shaibu Mijima
yama suspension no a entwa yie firi se wono no eye party secretary no wonye ntum da se central region for mpanimfo no betimi a suspend omo parliamentary candidate wotire mo ese ensem bi se ba no a se bi ontuma agufin kesi sa abonten na emom se koye party no ntuma agufin a yesi ni wodem hata no wodem akwese wo hene nika na emom se party ne beto montre so aka se eye mijima no ya suspend no mo tirem se dabi enya dia ebetima atwa yenti nke betima nka opene no yensa mani nkodi ndebere na no anase antwen kwa yentwemere yi dia ba beto da echirim se fifi avekwa ta echire musa na mo no a party na tuo ewo mfimfim mantem ho no entwa yie enu nti wopene no so long as wono woda so atia ba nya so se wo ye party general secretary no die wonim ene se abrante ne de ede no re ni shaibu mijima no woda so aye parliamentary candidate ede ma ND samanyuko no ewo Asen Central na no nam central asie bi ama nam so ye central regional chairman ye professor Richard Kofi Asiedu ene Asen Central secretary ya suspend wo mo a emu ensam enono na ND samanyuko no ehwe ni mu se wono mo ebeto nsa ede afre ye central regional chairman no na ensam ka bi wo hono mo a wo mo ene no aka na so say ye ka say de asheki awoso say doctor ye central regional chairman no ya suspend no a emu ensam anakase boyi ye de esom wo no ye ntoa awia prem to bre kase bo no eso DLFM 106.9 ya to so ne abode awam ewo NPP wo so amanyuko no emu a efutu mna se bedwani wono ana yedom kese ne bado dani majority leader ne din ede honorable Alexander Kwamena Afenyomakins wono so ade atodwa kirem se NDC amanyuko no wo ma ye krado se wonom ebeba nanso MPP no so alezi amiem enu nti de wakari akire Ghana fo nyina no ene se NPP amanyuko no mani nyina no gitum se Dr. Matthew Opoku Prempe wona se se party no agina tum se wo ye running mate na he wo bi agitum akoda wo pani wo bi agitum efiri se bayira no a esi wo mani ma wo mokwa akwadwe no se bio enye bayira brewadwo na wo hwese ne ND samanyuko na si aboa wonom ho na professor Jena na Opoku agima so eta kane mampani John Dramani Mahama chise ne running mate no a na ehu behia se MPP amanyuko no nso wo mo efu atwade ede se wo motom na wo di ko face 2024 no enu nti wo mo nim se de ono wire majority leader na se mo de to dwa ne nyina no se bi empenesi akokọ a wo be wodi bebesre na nsem ne nyina no ede se NPP amanyuko no manager atum se nyame eya domo a meeting bi akoso se kokoam se ye kanea mu se ye mframa mu se dien wo mo nyina getum se Dr. Matthew Opoku Prempe wono ana party no ebegina to mu se wo ye running mate Emma Dr. Mahmoud Baumia na nenka se mu no kire se wone party ne mpanimfo ne nyina ahia mu edi nkomo sada nso ana Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wakọ Asante Mantamu ene party ne mpanimfo akwakodi nkomo ama abotoya mu aba ama obi agitum se eye nominee eye Dr. Matthew Opoku Prempe ewom se ada contenders ewo hode na emom no ono ana party na select no a obi agi ne tum se wo meboa na yentime emo wo pani na chiri dom na nyame eye adom a 2024 no won kan Dr. Baumia ho na wo mo anyi to me no emfa ema NPP amanyuko no na wakasa no wo de futu tato ana Alexander Kwamena Afenyomakins echirem se ewom sa adwenkyere de se bimpanesi atese hwene obi an ne de na efiti bra na podi ebeto da no ye wo NPP mane bi wo hono mu a wo mo bonyo so emu baako ene Asante Achem North mrahye bedwani eye yewura ande apia kubi na waba bonte kura ma bechirem se yewura napo wonye obi obetimi aboa ama NPP agitumi into ono ande apia kubi ne de wonyaye a nanka enye napo ane yebo ne din efiri se wone papa no enya dwe no nkyere so wota na embom no eyetumi no mu nyina epe na sansam ni pie montre so no ana yewura Alexander Afenyomakins echirem se ewom sa adwenkyere no yagitum na embom no obesre sade wo mu sika ho nsam no wo mu hwani ye ana o mankwa ankosa nwea engu NPP fo ne garim wotiremu a efiti bra NPP eye wo madwene se wo mu beyi Dr. Matthew Opoku Prempe no achinje pii no ana aba obi adwenkyere so ehia efiri se ekoso ewa manyuko ni nyina mu na wo ye example na wo chirim se wo bra NDC ebo Professor Jena na Opoku agimadin no eyade se nipa bitwe wo mu tika se wo ne no anya adwen nanso wi akire no wo nyina eta akire bi a wo mo eboa aye campaign e dia support kane mampani John Dramani Mahama ene Professor Jena na Opoku agiman
Sada nso mo chirem say wono Alexander Fenyo Markins emra ebebe so ye bo nde se wono emra maye majority leader no party ni mo mpanifo bi ka se da bi wo mo mpene sada nso na mra se badwafo ni bi so ka se da bi wo mo mpene na nso wi akire no mo nyina agitum se wo mra maye majority leader eno ntino sa na tie wo bi adwen kire nso agitum na emom do beka ene se party ni manager atum se Dr. Martin Opoku Prempeh na po won na sabre party no wo bi agitum se omra na omeye running mate emunsam eno no na Doris anim wodi aba ana wasi news no emu de pa na Agbovi Francisca ana wasi Okogyeabour I can have I'm here I me hunu so yeah just a baby wodi aba de just a you too say ya miss me feel brutal Agbovi Francisca mo fasi wasi wo feel ka say one bruce too much mo yan said as it the akade de o be fo nka fa be yeko no yeah everybody miss me feel you pa mo me da say na ma mento aka say bono so me da so aginem e wo NPP wo so manyoko no emu hey mpanifo na kasa wo enya sam gotwa emu ba ko e national organizer e de ma NPP manyoko no ne din e de Henry Nanaboache yetantia ese Nanabi de atuda kire mu se asante mantam mu no mbekwa koyi Dr. Martin Opoku Prempeh wo mbeyi na kire firi se Bible se yeso kane a ye de se kane adua so ye mfa nse kodoa se ba na sa no a ensuo bekom ama na dum wo kirem se wone party ne mpanimfo adi nkomo asante mantam mu Ghana fana ba bia ana party ne mpanimfo ne nyina gitum se asante mantam no mbekwa koyi official unveiling edi ama Dr. Martin Opoku Prempeh na emom wakase so dua se date no venue no ene ebrekro potia wombekwa koye sa dwumadie no de won fento da sesi a na wotirem se wo hwe party hierarchy no a wo bi agitum se asante mantam de nkonkoye eye official unveiling emfa ema Dr. Martin Opoku Prempeh wo de sansem we nyina to da wabra wonu ankasa na nabi ni Facebook wo wode kotu so se bam ana wotirem se bi akokọ bi de e wo hoyi wonni ntimi hwete ma ne bada eno nti party ne etoto adwen na na wo mahunu se Dr. Martin Opoku Prempeh wo mu koyi ne kire e wasante mantam a eno ana betimi aboa yie pa na wotirem so a na Dr. Mahmoud Baumia eye kire se flag bearer wono so na ni age pa se ebeto gasa asante mantam ne nkonkoye official unveiling no na wode sansem we nyina to da enne wo bra ni Facebook wo trodo to so na Ghana fo so ehwe ni musa nyame yadema wo kina ana party national chairman eye Owura Steven ayensu intim wo kina eye okuada no July 4 wo be free emergency meeting na afei yabodin se hwan ana wo ba abeye running mate edi ama Dr. Alhaji Mahmoud Baumia we ene nkomo a eno so efiri NPP wo so mane konum eba eno nti wo kina de Ghana fo nyina no monum nso ntwan wo pe ese edin no ebepie se wa na se bibi be swan mu de agise nyankopon nankasa na walanyo difrakwatia and I say you may disagree with Napu on some issues personally and politically, but for sake of NPP May's agenda to break the 8 okay Mate that's it was say justice Odifrikaswa and was said Dr. Baumia is the most credible candidate as we speak. Yes, that's it. Apakan Okogyeabour, latest from the world of sports. Stay tuned. DL News. Ebusia yen samawa ha en samawa kwa bamfamra DL
106.9 FM kasafidie so na yambo Okogyeabour aba so se newie wajibre eri kase bonadan emrewie du se yakọ microphone so ene Ghana na gudie mu nsema etwa gu no ene ukuada ewia premtobre kase boy so ye de esomo nsampi na wa latest any exclusives no Ghana ene ebibrem ni amanone ni nyina ya boaboa no ayede ba enewie wo somfo eye me ayesu ano de share Apakan GH the Blessed King sana bribia ye no ye shase edifie ndiem ewa Ghana na menshase mfamaria menshase mfamfi Ghana mrantia esi akan wa manone na nansia na Black Stars of Ghana midfielder ye freno Edmond Ado ebu na ketem edifi bobo kwa ye friend Resta Brigade ekwane nane nam lona meno kase wasaba back to bobo kwa ye friend Resta Brigade na so Resta Brigade mpenfo chima still na no omu hiani season ya babekum entemeno kase officially no Resta Brigade at the Black Stars of Ghana midfielder your friend Edmond Adono asa Cologne ewa another Serbian club your friend OFK Biograd ewon sam no okobo one season loan na wasaba bima yere won come ready atu anim na since 2023 no we ni fourth club abrantia your friend Edmond Ado eko na wakwakobo wabo Spartak Sobotica wabo Resta Brigade Radniki Nice and they oko OFK Biograd yere won sam edi emao intinde abrante friend Edmond Ado no wadane no Jenny mana ewon come no no yedi atu anim na yewura mo ewon sam fufuro mu de emfa yeni nchemo ewo ma ye friend US mo na nansia na Black Stars ringer ye friend Osman Bukari no ebu na ketem erifi bobokwa ye friend Resta Brigade ewo ma ye friend Serbia sign contract the ama US Major League Soccer side your friend Austin Ossie na enrun officially no abrantia your friend Osman Bukari no share training say edema bobokwa your friend Austin Ossie in the officially no abrantia friend Osman Bukari no wa share training say edema Austin FC you the one some edi etuanim na on the 13th July ewo Japan ema national team no omone Black Queens of Ghana ewo friendly game kese ba kwa ye de ebebo ani nanansia and head coach edema the Black Queens of Ghana your friend Mame Nora Hapto enemy in squad or the kwakobo sa friendly game no na meno kase mabawa no a start touchdown ewo camp or more prepare na sa friendly game no or more de akobo ani ye de won some at the atwanim enti meno kase abrante your friend Mukarama anabaiwa your friend Mukarama no or munyina piemu ewo camp wa Frida eyisinu munyina epiepie mo akwa prepare na sa friendly game no etumi abaso a yere wonsam de etuanim na uram ewo Colombia eho enafi women's under 20 World Cup no ebekoso na the Black Princesses of Ghana yenya kwenya qualify yekwakobobi na Yusuf Bazigi and coach Edema Ghana women's under 20 national team no na Yusuf Bazigi edinkomo ochirema omobota ya omudi uremu ewa fi under 20 man World Cup na se any say ombetumi qualify edie group stage akwa the next stage of the competition or see ne ekamia say under 20 man ye kwa World Cup na ade ya dini say ye ntumi qualify fi group stage na so afi sa case no o person ne mbaba wa no e break no mutumi qualify from group stage ekopiemo ewo next stage ere wonsam ede atwanim na endra na merebe tuwanim se report eba no ene se bobo kwa friend in Swateman FC omu coach Maswa Credo no ye tete se ofitima ye friend in Swateman na ordinary achem ewa South Africa na ejebo se na mpenefo kan no kakumwe ani ejini nipa nankasa nanum officially bobo kwa ye friend in Swateman FC anope omuri atum oma confirm se omu coach ye friend Maswa Credo no after se oji FA Cup na de mo ade wo ma qualify ekobo CAF Confederation Cup no waja team no eko enso atemanfo awreshi ne wo se baby odi na ni kire no ensinie na enyama enkoye emfama no na officially no ye betumi confirm ewo
DL kasafidie so edi amao se Maso Kwadwo edi na ni jemu ewo South Africa bobo kwa ye friend Leopards Black Leopards no eho eno kwa kodi ni dwuma omo South Africa Division 1 eho ena Maso Kwadwo eko na wakwa ye new coach edi amao ye de onkomo edi atoanim enti Maso Kwadwo officially wa finso ateman edi na ni achi wo South Africa Division 1 League team ye friend Black Leopards ye de onkomo edi atoanim Asamoah Bebijajan former captain Edema Black Stars of Ghana wakasa area for Brantia ye friend Danlad Ibrahimu na according to Asamoah Jano osi we de eyobi animsam after sa Brantia friend Danlad Ibrahim enya akwenya ekopiemu World Cup ase eba no ne form no abafem na efutu sama Asamoah Jan Edema Danlad Ibrahim ne se ontwa nani enhwe nachi enyama bia oye ye boaye ema ne bejira ne nanso a otumi be ye number 1 Edema akotoko no onsan ye sa nyama ne biem na onsan sorry enyira ne nanso according to Asamoah Jan osi abrante a ye friend Danlad Ibrahim no still na oso obetumi achieve more than yande no wa achieve into wishing war the sky no na ye ne limit we ni nsama Asamoah Jan ede atudwa ene afutu sama ode ama Danlad Ibrahim ye don sam edema na Asamoah Jan ewie ya ena ne bra pani a ye friend Bafo Jan enso se oribi beto aso ede ama Danlad Ibrahim na according to Bafo Jan no osi ono de onya akwanya no ni place edi nkomo Ghana o ka chom se onya akwanya na obo has ene kotoko na se ofi has ana kotoko a enya afre na okopetim ya san amam se nso atrema bi se bofu bi anasa matters bi masa ufi has ne kotoko a eye Soccer University ese odi wani chiwo ewa amanone na ukosan ese oye determine ensi se ufi has ne kotoko se odi wani chimu ewo lower club bi enti efutu sema ode ma Danlad Ibrahim ne se ofi kotoko na on try so betumi amuvu ede akwa amanone na wakopeska ede abehwe busia yere wonkomo ede atuwanim na heart of coach ya frana Abubakar Wata na coach echema o season ye twam nyama ankoye amfama team a ye friend House of Folk na mo season na e ba bewrem no oni ni team House of Folk board management eni obia omo keka nyama asieni sene be House of Folk e be bounce back stronger next season e don komo e di atwanim na Abubakar Wata etwanen samso no e na odi tudwa echema o se Ghana Premier League na ye bono enkrofo embu league na omo sole ai na league na mo mre enyama enkoye according to Abubakar Wata no or see Ghana Premier League no one of the toughest in West Africa winning someone has coach no the atudwa yede won some the atuanim na unim say summer test 1996 and omoji afi no Ghana Premier League na di si omna so na enkrofo kas afi Ghana Premier League no omoje no enya competitive and na omotena fie SC teams win 16 out of 17 games and na yimana okayeke awoye player ede summer test 1996 ababonten ede abetu just mo amaka sansem no mo nim ni amaka o se Ghana Premier League na nanse ya bawie no more competitive than ya bobia enti mo amokeka senya competitive no oni mo nyadwe eno achi no na yima no kayeke etwane nsem so echima o se Ghana Premier League no o mu wini no on fair grounds o mensisi obi intimidate obia enti Ghana Premier League no samates wini no on fair grounds winning sama yima no kayeke area tudwa yedi amon Mediama Sporting Club no report ayeba so officially omoni omu defender ye friend Kwadwo Akon mutually no oma party ways abrante ye friend Kwadwo Akon on to aso ensina kan emfama boboko a ye friend Mediama Sporting Club yima enwonsam no Zakaria Fuseni ye captain edema boboko a ye friend Brekum Chelsea o si player bia unyi a wani da so ene wani swadi hunu ene se obesi akan edema national team na ono personally no o hwe nim so obesenya akwanya bi na wase ura Blasters no na waboa Blasters no age AFCON enti according to Zakaria Fuseni no osi ohwerim so bebo Blasters na odi omo age AFCON a yero nkomo ede atoanim na eno na Zakaria Fuseni etoane nsam so odi tudwa se ende onu se move biba edi fiamanone na sika na eya why not obefi Brekum Chelsea na ordinary achirem awamanone akotoa na kensi so a yero nkomo ede atoanim na uram Kumasi Asante kotoko akachi a
omo defender bi ye friend Yaya Dauni report afi Kwadwo Heart of Lions akachi eba no echema bobokwa ye friend Heart of Lions ewrum Kumasi Asante Kotoko akachi akwakoka chom so omo pa branch a ye friend Yaya Dauni enkomo twetwe na gusu ekoso se bibia tutodi ndi branch a ye friend Yaya Dauni ebefi Kumasi edi nani ache wo Kwadwo akosina kan edi ama Heart of Lions a ye don komo edi to anim yamfa fie nsam ni nsini monitor ewo nkrofo nkroso ewo amanone dia ene uramo ewo amanone a Euros no eguso ekoso round of 16 no ebusia abanawie Nandra resort APM no Romania etnas ema Netherlands ebo mekamien so momentmante ena Austria no Turkey ebo mekamien no a omo team ba ko teams a qualify akopiem ewo ana quarter finals no from round of 16 senetiem Spain akopiem Portugal, Germany, France, England, Netherlands, Switzerland, and Turkey. Na quarter final parents and senate. Nyami aduma fiada no Spain any Portugal and Spain any Germany ebebo. E fiada Spain any Germany bebo. Na Portugal any France edi abweni. Na memedano England any Switzerland abo. Na Netherlands and so any Turkey abo. And who ensem no. Copa America ni ya sorry so no. Ene urema group C no. Games eba so Panama Miensa Bolivia timu bako ena USA enso Uruguay mekaba kwa omentmante endrayona chin group D no Brazil bako Colombia bako ena Costa Rica Paraguay ebo mekamienu a omo timu bako meno kase omo so mewi omo group stage no quarter final parents no say NTM Argentina ni Ecuador na ebebo Venezuela ene Canada na ebebo Uruguay ene Brazil bebo na Colombia ene Panama edi abweni eno nso ne Copa America omo quarter finals na yere wonsam edi atweni mabusia nyina we so na gudie wonsam aye boabo no ndawie edi besom wo kasebo esu yam fancy edi ameje so no eya Yesu ano de hye apakanji the blessed king over to you Okogyeabour Merase apakan nti agopamaso nsem anawie apakan abiebie mu nkakra de asom wo no na yebegina wesuma kasebo no awie yeboabo no de besom wo no ye de besi wa na ye besre ensuo no top ha won kran ha ensuo no eto na hwe video se ba no a emia na yiri se makam se nkran ha de se obedwu nsogu kura bembe hwe gu abonten kura no ebefa nipa enti ye besra hyenkanfo ne mu a monam kwan ho abata no mo hwe nkwada no nso yie mayen ye mpesa de ebetine nsuo afa obi a yesere mu ada nsuo ne de eto kasebo no ye de besi anwumre ye de updates any details ebebremo na Kofi Taylor any DJ Omarion and then the joint operation one na me ko Facebook no eso anope se krama na masho to aye ne ya ma Omarion enti me nso meje bresi break kan sam no edema wo a na edia meje so gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran madam wase awia yi ama munyina mo enitia wogyen oboja DL